کارکی جنک روشاوای کردستانی او جی خلک باجار قامشلوه لوی دری جبری چند روزان سالون کنجی آرشکه که وکریه وکی پروژه که جبو خواه جبو کار وکریه او سر کامیره یاری باز جی سر دانا و سالونه کریه و آرشکه کریه شنیزیک و روشاوی ناس کریه کارین کو دوی سالونه دواره پیشکش کرن و هر وها خودانا سالونی جی جیهان خلف بحثا کاری خواه دکه امی به هفر الوی راپورتی گهداری و تماشا بکن و جارکتن امی لو بگه ناویم جیهانه از کردار روجاواما عمري 27 سالة از خريجة علم النفس بحفظ سالة از كردستان ما بشغلي هاي بكيا مدس بي كاريكر فكرش مرهات انه الفيدا كي مديت قلكي تشكي قلكي مرغوبة وكبزنس جي تشكي قلكي فايداية هيا فكرة مسا صالوناتها هبو بريا هبالي من قالك هبالي من هم صالونات هذا شغلي از قلكي تشوم جمواو ام دوی صالوني دا سيكتشك مرت شغلن هر يكو اختصاصك واهيا هر سيكتشك رخم قلكي سكنين يعني دس بيكان فكر قالك تشتهبو مجي نزاني بو بحكمي او شغل يبون جاوين فكرن يك شوانا كي اختصاصي بورا تسريحات كي صبغاتات كي مش يعني اموري صبغاتها بعامد كي امبري مش هايلايت يك هي معالجه بوريت كي يك هي خص نسج مساجة وجهت كي دست بلينك ب نينوك جما هنا اكليك وجيل حمى اشكالي خوجي جما هيا جمدتو هيا خبيره خاصه هيا اسبوع حفتي روجكيتي جما هيا مكياج هيا اوجي اختصاصي وي حالي ويا ماسكات جدين جدربج مرتين مواد قالك جدربج مرتين امواج يعني بخاص بالمالي يعني جبرهن كان الفيديو مساجد كان جارك نكافيه ايرو تجارك كذا يعني تبغي نتيجات تخوازه فجبوله مواد جدين ام ددن مشتري اخوا مشتري مجبر مالي بكاربين بهن نتيجه بهتر رازي يجي ولی هم دست خوشی له افکار خواه جهاد عثمان و هر وها دیل مصوف دکن وکی و دید که دیل ماجی دست به مکیاج کرده بو کاره کچکین کلوی داره کار دکن جره مکیاج دانین ام پیروز باهی جهان خلف جید کنم دخوازه سرکفتن جویرت خوازم که پروژه این ببی رنگی براستی جبو جنکی این روشاوای کورسانی کن وی داری مینن کاره کی گله کی باشه که او جی بکار ببریا و پروژه بریا کاری خواه جانا خواه روزانا بره و ببیان جه اگر خونین وی هبن دکاره بریا پروژه این خواه خونین خواه بجه بینه ام پیروز باهی آوی دکن و دخوازه سرکفتن جره دخوازن روش باش گهدارو بینرین رادیو آریواز لهر جهه کی بن دمه و کیف و خوشی بن رادیو ریواز 102.3